Ne, naggabgab po man yung bakit? Agtutudo lang aro din. Ay, di ka lang karo balakay. Napan ka nga taman na kimariteseng, bakit? Malasing gugit no basta nga napan ka na kimarites. Napalalo kamet unay lakay. Tunggal rumwarak, inak makimaritesen. Kitwin atanu kasta kagabgab po man napan nakichismis. Lumablab ba si tabibig mo? Bumbumsok kay bakit? Ay na, tila damit ibagbagam lakay. Ne, na ano orta subsub mo bakit? Apay matkastan? Napalalwak kami lakay, tinagsulto, kadete impasangon ni kumpad. Anyamit nga ro, ti impasangon ni kumpadre, masinultok mo bakit? Dete man agurong lakay, nga pinidot na ka ni Jiwaig, ket mabayinak met nga agsanitayen, impasangon ni kumpad. So nga, sinabayakon ani kumpad nga, nagsultupen bakit? Ay na bakit? Saan nga nga tila da masulsultok mo itong maminsan? Ket ne, nagalas sa subsub mo. Nakagurgurang kami ten. Kaskala yung pugso ti buwayan. Kasla nagkalumbitinan ti jakamon, kasubsub mo. Napalalo kami at unay at talaga lakay. Adaywan nakman o tila da ibagbaga. Kung kunak lang mit bakit, joke-joke lang. Nung nagpintas ka, ti pa nagkita? What? Artistahin ka pa'y bakit? Oh my God! Wow! Alaglikod ka ang bakit? O kitang, askala Ivana Alawi. Asiksig mo ba nila isa soberano bakit? Ala, sumakamangat kanyak bakit? Ops! Ops! Kasalang bakit? Di mo unikit kita kanyak. Itni, talagang sama di. Agtal na ka man lang inlakay. Ngam, among bakit? Di kinapagpaiswanan na. Kaya't kag yaman kin ka. Apay met lakay, anya ko pamet ti pagemana. Aguray ka ta, umigo bak mampay kaldo bakit? Kitwin na ta, ure basit kiniyawat kuin ka nga sweldo, kiti katapusan bakit kit? Dumdumuin naklata, lot-lotwan nakpay ti kaldok bakit? Ti kinapagpaiswanan na kit, may katlo nga baso nga kaldok dito yung bakit? Ne, anya ang kaldong ibagbagam lakay. Apo bakit? Kaya't nagsamit a surprise eh. Kaya't detay kaldo nga nakarabaw ita lababo bakit? What? Eksakto lang yung ti lanit na, kaimasan na. Sulain bakit nga medyo natamnay. Di ka di ipapudot kun sa akin na yun ang tiasin na. Itan, kay masan ng bakit? Ay nalakay, apay di ka naggandamag, dayta kaldo nga ibagbagang, dayta nagarasawak ti pinggan tayo igirabi Anya?